stojim na stanovištu da ne funkcioniše još u onoj meri u kojoj može. Moguće je da taj sistem još uvijek nije dovoljno kadrovski opremljen. Možda nema dovoljan broj nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija. Možda nema dovoljan broj tih nosilaca sa potrebnim iskustvom. Ali u svakom slučaju ima tu problema. Ima i problema druge vrste koji nisu posljedica toga, nego su posljedica nečega drugoga. Recimo, ja sam ovih dana imao slučaj da sam imao krivični predmet kod suda u kojem je trebalo da budem branilac optuženom koji je iz Beograda. Optuženi dolazi na glavni pretres, dolazi i drugi optuženi koji je saizvršilac u tom krivičnom delu na glavni pretres. Javnog tužioca nema. Nema ga zbog toga što je javni tužilac koji je zadužen tim predmetom otišao na godišnji odmor. Ja lično, da budem iskren, i međunarodna zajednica se plašila jer je integracija pravosuđa jedan od glavnih stubova Briselskog sporazuma. Svi su očekivali probleme, interetničke probleme među radnicima i tako dalje. Tako da meni je stvarno pozitivno da je taj sud odmah pokazao i 2018. i 2019. izvojevao pobedu sa najvećim brojem rešenih slučajeva. Znači, čim to funkcioniše, znači sud radi. Ja imam predmet, parnični predmet, koji je predat sudu 2016. godine. U tom predmetu nije održano još takozvano pripremljeno ročište za glavnu raspravu. Znači, taj predmet nije još otvoren od strane onog sudije koji je zadužio taj predmet, koji je uzeo, kome je taj predmet dat na rad. Veliki broj građana ima kakvo takvo poverenje u rad pravosuđa. Neće imati ovaj tužilac koji je predmet dao sudu 2016. godine, o kojem sam malo pre pričao. Dakle, taj tužilac je izgubio poverenje u rad suda. Kao što su poverenje izgubili i mnogi drugi čiji su slučajevi slični. Ovaj sud je u Mitrovici na jednom velikom ispitu jer treba da pokaže jednu demokratičnost i jednu dvojezičnost uopšte kosovskih institucija, jer svaki dokument izlazi na 2 jezika. Manje boja prevodioci i tako dalje. Malo više nego što su imali u periodu pre integracije pravosuđa, znači pre 1. novembra 2017. godine. Nije to još na zadovoljavajućem nivou. Jer znate kako, u neko demokratsko društvo kada se kreira neka institucija vladavine prava koja treba zakone sprovoditi na najbolji način, ne odgovara sigurno velikim procentu ljudi, kriminogenim grupama i tako dalje.